Waalaikumsalam. Kumaha nai? Somen ke mana? Saya. Kakak bosan. Kira-kira balikan deh. Jadi gitu. Somen ke Mana sih? Di naon? Tunggu si Pami lagi. Kemana? Itu ke Bekasi, aya proyek cenah di perairan. Mau ke perairan. Ngeseh. Dulu. Itu ke Bekasi karena yang duit. Ya, teu naon sih So, kumaha? Kata-kata nama nu penting gaya pragana. Nyakit. Kuat ya. Hiji, dua, tilu. Embung yang jeung eta heula berapa yang nempok. Urang mah teu pro. Urang mah. Nya sok atuh. Ya jadi ku nengnya Jaim. Terus tapi hiji. Itu murah kan itu ya. Aduh. Woi, kita daun coba batur, woi. Nyerekan sih ya. Cie, romantis. Tuh, rada penasaran ya. Tunggu pemajikan ah, gitu yang ah. Iya bener. Hei, ada aing mah. Umpan langsung. Karena mandi. Enggak usah. Ayo yang sedikit itu kamu naon? Oh gitu, aduh orang. Nah, jadi kena parap orang itu. Mangga. Juga teh jadi lengan si Ayu Boli dah. Tai kemana? Oh, ngobrol aja gitu aku ada. Ciradun heulan we ka RT gitu. Si darurat can lebih lain itu. Kan engke disorotna. Sambungkeun gitu. Wanian si Radun nih heulaan gitu. Neng, wargina Dewinya Mohon, Pak. ngepangkeun atuh. Abi asep asdap. Ayo. Aduh. Pasti neng tukang satenya. Kok terus ya? Menusuk hatiku. Wargina Dewinya Mohon, Pak. ngepangkeun atuh. Asep asdap. Abi ayo. Pasti neng tukang satenya. Kok terang sih, ah? Senyummu menusuk hatiku. Kurang euy. Pak RT. Barang-barang kabeh jadi teh. Ayo kela ayo urang. Ulah mau kamera. Tolong si Ayu atuh. Sok, tolongkeun.
Sok melong. 3. Terus. Hei. Lanjut, Cok. Oi, cut oi. Hei, Syuhe, cut. Hei, bawa ke mana, hei? Sabar. Sok angkat. Sedih dia, mau sedih di. Sabar. Tempodi ka kaler. Kasih baku isu. Sedih. Sedih wah mulaksang. Nunjuk sedih. Tah. Dong halangan dok. Waduh usapan teuing, teuing. Siap daratangnya siap ya. Di tupak sung gida-gida. Mana culang cileung di? Culang cileung. Kersedih culang cileung. Siap. Kersedih kene. Nah, siap. Enggak, Bu. Asik. PRT digoyang. Harus Didi. PRT siap. Ya.